Kei tēnā tangata o na whakaaro, kei tēnā tangata o na whakaaro. Koe rā te whakautu a te toi hau o te runanga o te whānau a Panui. Whaimuri ho i te putanga mai o etahi pānui i te takiwā o Whangaparāoa. E whakapara hako ana i a tā Wira Gardner rāua ko Hekia Parata. Hei tā Wira Gardner kua takahia tōna mana e tōna ake iwi. Engari hei tā Eri Waititi kei te whakātu no ake te iwi kāinga i tō rātou mamai i te mahi a te umanga kōhinu o Petrobras i te takere o tō rātou moana. Kei te whawhai tonu a te whānau a Apanui mō tō rātou mana moana. Engari kua huri te ngau ki wā rātou uri. Ko te kōrero kei roto i tēnei kaupapa, ko te kōrero o te mana o te whenua, o te mana rangatiratanga. Nā reira ki tāku i roto i tērā kōrero me whakahaere pai ngā mahi katoa e pāna ki tēnei kaupapa. Nā reira kei a rātou tērā te tikanga. Kua puta whānui ngā whakahea te whānau a Apanui ki ngā mahi kari whenua a Petrobras i tō rātou papa moana. Engari e ai ki a tā Wira Gardner i roto i tētahi reta ki te runanga, kua kinora wātu ngā pānui whakahe, he mea takahi i tōna mana me te mana o tōna hoa rangatira a Hekia Parata. And that's just how the individual themselves express their own personal feelings about what is happening in the Raukumara. We had nothing to do with those that went up at the individual homes. Hei tā Wira Gardner he reta tapu kē tēnei ki ngā kaiārahi o te runanga. Engari kua pānuitia ki runga i te ipurangi, hei tirohanga mā te katoa. That truly is a disappointment, because I believe we have a kawa, we have a tikanga that can sit us kanohi te kanohi, talk about these sorts of things, should they become a dilemma in our lives. Kua whai hua ngā kaiporotu o Greenpeace i a rātou whakahe, ina nahi I au katihia ngā mahi rangahau a te umanga. Kua tono atu tētahi raihana kia Petrobras mō tō rātou mahi I roto I te Raukumara. Nā reira, ko te mahi a ngā porotehe, he mahi kino tērā. Kei a rātou te sikanga me whakaputa atu a rātou kōrero, whakaaro, engari kāre mo te whakararu nei o ngā kaimahi I runga I tēnei pōti. Hei tā Eri Waititi ka hui tahi ngā kaiārahi o te runanga ki te wānanga I te reta me tā rātou whakautu. Irina Smith, Te Karere.